Pozdrav svima, evo ovako, imamo ovdje jedan novi uređaj, to je najnoviji Samsungov GTI 9000 Galaxy S mobitel. Imamo neku kompaktnu kutiju, koju ću vam sad samo predstaviti vezano za njezino pakiranje, a onda kasnije ćete vidjeti od čega se sami mobitel sastoji. Evo, ovo je original ambalaža samog uređaja, znači Galaxy S-a. Tu imamo još nekakve dodatne upute, garancija, ovo nam neće trebati. Evo ovako. Znači ovdje imamo autopunjač i držač mobitela koje smo dobili zajedno sa samim uređajem, znači kao nekakvu dodatnu opremu. Možemo sad otvoriti. Vidimo što smo dobili. Znači evo ovako, znači imamo autopunjač. Imamo stalak za auto, znači za staklo. Imamo također još jedan držač za stol koji možemo staviti. Znači originalna ambalaža samog Samsung uređaja. Tu imamo specifikacije koje su navedene, znači tu imamo Super AMOLED ekran. Imamo znači, može čitati knjige, ima normalni hub, dodatne neke znači opcije koje ima ovaj uređaj. Evo, pogledat ćemo unutra što se nalazi u originalnoj ambalaži. Evo ga, ovdje imamo znači taj Samsung uređaj Galaxy S, možemo vidjeti znači da je opremljen sa GPS-om, da ima također wireless na koje se možemo spajati na bežične mreže, te najnoviju generaciju Super AMOLED ekrana. Vidjeti dalje. To je što se tiče samog uređaja, unutra smo još dobili još neke sitnice, ćemo to isto pogledati. Pošteno su ga zapakirali. Ovdje u ovoj kutiji imamo uputstvo za upotrebu, znači korisnički priručnik na hrvatskom jeziku, s obzirom da je ovo uređaj kupljen u T-Mobile ponudi. Znači deklaraciju korištenja. Sa samim aparatom smo dobili 2 GB mikro SD memorijsku karticu koja paše na ovaj uređaj. Dobili smo posebne slušalice, znači 2,5 mm. Dobili smo također znači USB kabel za prijenos podataka na uređaj. Te smo dobili znači ovako imamo bateriju koja je standardna znači pakiranja. I dobili smo punjač koji je standardni znači za sve novije Samsung mobitele. Što se tiče samog uređaja, znači uređaj je ovako dosta velik, nešto malo veći od Samsungovog ekrana. Znači imamo oznaku Google-a, ovdje se nalazi 5 megapikselna kamera, znači ovaj puta bez bljeskalice, sad zašto se Samsung odlučio za to ne znamo. I imamo znači gumb za uključenje i isključenje, to je za samo zaključavanje. S prednje strane možemo vidjeti znači kameru za video pozive, koja je VGA u biti kamera, ali dosta solidne kvalitete, i 3 fizičke tipke, to jest touch tipke koje su znači meni tipka, tipka za glavni izbornik i back tipka. Top.